Ia o te toe whatala whatu Samoa po whea lava le vaenga o le kelope ia o tu le manu e whao Samoa nei o lo o mawhai o na e whaafonga mai mo me le nei po kalame ia o te whatala whatu au le nei tai au ia o le vaenga lona lua le nei o le whaatala noanga le tātou po kalame ia ma le tō whai a Fesola'i Logomalieimatagi Tepa Toloa o le vai aso taluai. Na amatale tatu whaatata noa ngai vaenga o inisio vaenga SIS o le manifesto lo whapena o na whaataatia mai le vaenga whaakufai o lo taita ia le tau whai a Fesola'i ia le vaenga whaakufai le o le Sovereignty Independent Samoa ia o le nei la tai au ia o le vaenga lo na lua le nei ma o le ato e so o atuai ia le tātou whaatala noanga i le fesili na muta ai le tātou porkalame i le vai aso o tuanai. Ia o te whaatalo whatu, no tō wha Fesola'i. Whaafatai mo le toi whaavanoi na mai o lau tamile nei tai au. Malo soi fua langi, o te whaatalo whatu fo i le mamalu o Samoa i tuafia o le kelope. O lo whapena o na whaafonga mai le tātou pokalame tāua. Malo soi fua malangi e mamai. Fesola'i o le vai aso le na te ina ta tangofia i pili e tolu. Lesa ta ua fo lesa e saunua i fo i le tūlanga popole lo iai lau ta aufi. Pe a whai ai o pili nei e tolu po o tūlafuno tau wha aufi. I lumo le palimene le vai aso fo. Ia le foi sa ta ea mai lau saunuanga. Ia le tūlafuno fo i le o le lati apo le lati lo luafi ma le valu. Tūla i mai ai ia ni whaafita au li fo i le resitala ina o whanua whaaleanga no. Ia mai al tapo kalama o ia le tawhesili. O le tawhesili foi le. Po le anga se fo le nei whaafitaula le nei mataupu ia mawhai o na launga tasia o mai ia i tū uma o lo whaapena o na tau whai mai tutono o mataupu le nei. Tailangi, tāua tele le nei mataupu o lo whaapena o na whaatana noina. O tale tonu e pei ona tō lau atu ia le nei mataupu. O le o Talanoaga le tulafono o le whaamauina o pule o whanua i le lua fe ma le valu. O le mea moni lava o le tulafono na ma tulafono nei e tolu tau whaaofi o le o whaapenana ngā lulu e whaatasi. E le mawhai o na ngā lulu e Tutoatasi le tulafono le o le whaamauina o pule o whanua a o le pitola au lea o le lau atu o ele whaaleanga nu e pei ona o tāua. O le tiute lea o le restara. E whaasee e le restara o whaamasinonga ia whaai unga o whaamasinonga o whanua whaaleanga nu matau mai. O whanua whaaleanga nu o whea whaasee iai. E whaasee i le tusi restara whaatorene na whausia e le tulafono ne e lua fe ma le valu o whaamauina o pule o whanua. A whaasee la iai o lona winga o i o le a whaaliliu inai e le whaaleanga no. O le a whaina na o tātou o le nemta upu. Ona e hui lava o lo o Talanoaga ma au mai le fina ngalo o le ali i pale mia whaapea fo i le lo i sili lunga o newspaper mai siala leo o lo whaapea mai e le o whaaliliu wina ele whaaleanga nuu. Ai e pei o le tūlanga moni lava nasa o nauai e whaise mafi naunga ma le afionga i le pale mia ono olo o a whaina ele. E toa alo loto ono o te mauti noa, mea lai to tono o le tulafono. O le mafua anga na o te loto tele ai, a wai le mawhai o na sui whatoptope. A wa o le tu langa lai e manai ai, o wa o le tele o whina unga, a umana saunoa le fionga le pale mia, ia saunoa mai se sui po se lo ia te te. Ia, whai ale whapena, o te le fia la iai. O te fia mana o e sila mai le fionga le pale mia ia tau. Ma o wa ama ai atu fo i ona fōlinga. Ia na talanoa sa o mai lea. Ma whaasino i le tulafono e au mai ai lona fina ngalo. A wai peia ona o whaalia. I le teimi na o atu ai fo i le komiti al pale mene
e whapena o na tufa mai le fina ngalo o le pale mene. Ma le lātou mau e whapea e papau wā ia whanua. I ele ua umia sauloto whaaltu la fono. Ia ele e tonu na upu pe ona o avatu o le ulutala o le ulutala o le tu la fono lea. O le whaamawina o pule o whanua. Lea la sa o tāua. O le whaawinga ina o le upu le whanua. It's not freehold land. It is all land. Ma ona mea nai le mawhai o na alo ese ai i le fionga pale mia. I le mawhai fo ina alo le loia sili. Yeah, they have to come up and say, I'm sorry. E sa o le oe o all land. Then sila to aloa i a whainanga o lo whapenana a whaina i le guafe malefalo. And if etalia ma o lo whapea mai ia e monia, a mea mo ilea e tingana na wawa ai atu, e moni le whinaunga. Ai whai mai a le ai, e le sa. O le mea la e tautula i mai. E toi fo mai le fesili la usunga langi. O le onga o a whainanga o le nei tula fono. And the fact that e le uni mea ia le malo, a ave ese lauta avale ma oe, e whai tula fono e ave ese lauta avale, lauta unga o mea. O le ngoi wha tula fono. O le mea lea e tau o le ngoi wha tula fono, e wha ngā tula fono, e ave ese ai mea tō tino. O mea tō tino, you don't own it. O le tatou whainga malo, na amata le afe iwa se lau ono sfurulua. Ele e a mata mai maniona ele. Ele I whanau le tatou whainga malo maniona ele. Sa iai ele, o lo o iai I lalo le pule anga. A tama malato ainga, o ainga malato tama. O usonga pule matumua I tu au ma le ala taua. Ainga le tai ma le ba au fonti. Ioi, e ta tau na mala malama tutoa. Me to tino nei e pule e sea. E pule e matayo ainga. Awa, o le tūlanga moni langa. E au o na whaanoi le malo. O le ale fina ngalo, o le atunuu. E au maini ele se I whaatino ai ngā ruenga. O na whai le ale whaanoi. O le whaatene whai whaanoi. Pele pesite. E le I whaia se pele pesite. Ai sea. Awa le ai ele denial. O lo te ena lava ele. O le mele there is another thing. To want to do something good mo le malo. And to lie about it. E le te tau. Tau sa o le mea lo fina ngalo I ai. Oina nai rope te iwa fina ngalo malia le atunu. Ai whai a wala sao. Go through the process. Whai ai tato transparency and accountability. Tau tato pipi I ai whaatino. E a whapea o le tu ai ngā transparency le whai the top level. Ta alofa ia Samoa. Ai sea, whamelea fionga le atua e mai maunga manuia. Wala me ia tate mai tonu I lalo le atunu. Lela e mafua ai ona o whapea. O le tūla fono le nei, lua te malepalu. O le matua le kopoia. Tūla fono tau whaofi nei, awa olo olangolango ina ia lau ele whaleanga nuku. Lea, ele whapea ni tala e piki mai le ea. O mea iei laito tonu o tūla fono nei. Ma e te tau na mala malama tangata Samoa. I te tonu o tu la fono lea, o le whamauina o pule luafe malebalu. I le foi upu e tolu sfulu lua. O lo o tauai le whaasilisili o le pule a le proprietor. O le proprietor, o le tangata ua ia umia sa o loto whaaltu la fono se ele po se whanua. O lo ta ua ina le paramount ma le whaatumutumunga o lana pule. O na whapele lau tala, I lalo I folai le vaenga tasi lua ma pui pui
A, B, C, D, E, olo o ta uai mea onga, ele o sila fia le atu no. Awa, a whaia ngai ele nei I lalo le malo. Mai pulea e oe maau e umia sa o loto. Ona whaapea lea, o oe maau o le pule o whanua. Ai lalo ta ua I le pule le malo, ma tau mai. E lalo ta ua I le pulenga le malo. O le taimil nei, o lau whata atia ma ua pasia tu la fono, pe a whai, e whai ni la fonga, ona e mana o mia ona tutongi la fonga o ele nei tate no fuai, a wa I lalo le malo. La batu se whata ita inga. O le lisi le ai I le ekaitasi, I lalo le malo, pea ma se lau tala. O le lisi lalo le SALASI, Samoa Land Corporation, e lua se lau lima sifulu. Po o whea lao o tau nei e whaonga, tua mawhatia na whao Samoa. Tau sanga uma e sa ili ai e o tatou tangata anu. Pe fia se tupe e to tongi o le tax po la fonga na o tatou ele. Ele masani ai Samoa na tongi tax la fonga po le duty, po le rate. Mena lai to tongi e to nuku lai fafo. O wa uma na fai I lalo le fato rene. Ia ale o tatou wo cut and paste. Cut and paste mai mea o ngai. E wa cut and paste mai ia mea e a fai na ai Samoa. Why? Because o lai lalo le tau tonga. Tai o tatou atunu. Lai lalo o tau tonga. You will do everything in the best interest o tangata anu o Samoa. Ai le o whatau moa I me totino a tangata anu o Samoa. Ele ni mea malo. A ua ave whaanga oi whaatula fono. O le taunga sa o lea. Ua ave whaanga oi whaatula fono. Ai a whaapea o le a ngai atu I le third reading. Oka se onga me le whaia le tatou palmene. Ai mai se lava le taita inga le taita I o le malo. O le matua po longa o tangata Samoa. O le lango ma le whaapea. Oi talo whai. Ono le ai. E pei o le tau roto le au mai. Ele ai se mea o tupu. I ele. O lai tu mau ele whaaleanga nuu. Ele oh. E tatauna toi retract. Pepelo ia. Ma tau le ami o tonu I le atu nuu. That o oi. O taitai o le malo ma le whainga malo. Shall be the top authority to law. Shall be the top authority ele umo Samoa. Ale wa telenga disi tua lawa matua maota o itu malo o nu mafia on. Ale ni me malo. Ala na tu langa le wa tatu wo ia. Afa a wa pere nei pepelo. Ele tata na pasia. Ele third reading nei. Ia tu la fono nei. Tana taofi. E tana issues investigation. Awa ele man na tangata nu o Samoa tongi la fonga. E to tongi ni rates. Why? O mato meto tino. E mato ele I to tongi e o mato tua a. Ia ni la fonga o mato ele. Ai sea, ele ia mai ele maloni ele ia mato. O ele o le mea lofa le tua. E tu fa solo mai tangata Samoa. That is why it's a special ai o tangata Samoa. O Samoa e le pele le loto le tu o te sa o atua awa o le atu nuu nei sa fa pena na fa fai le ina matapu e ina i le atu Pasifika tala leia Yesu Keriso. That's why Samoa is very special ile heart o le atua. Going back to the land, o le tūlanga I tatau tato iai. Awa e le la titi mea o le atupu ia Samoa. Pau ala mea le te waa iai. Nga o dollar sign sa me ia waa iai o tato taitai. Ai whape fea o tato tangatanu. E whape fea
ona sila i le tūlanga o le a whiwhina wai ai ainga sa fe alofani o ai le la sao o ai le la awa i le whanua me ia le a tau wai le uso le a tau wai le tuangane ma tō whine and you're the cause e te tau lana whaase e tua e te tau ana whaase e tua and ina ia to prove mele Talanoa e a meo tonu e a meo tonu mele Talanoa ai e mana o mia o na whaini sa ili ringa ia ia is a commission of inquiry e investigate mea but in order for that to happen e mana o mia o na step down le fionga ale palimia step down to tele lava o e a whaina o la tonga luenga ona o le le whamaoni. They step down and file an investigation, commission of inquiry. A whapela e te le fatu o palimia i le mea o lo pipi i ailo na loto e sao aia. Step down. Step down as a file an investigation. Commission of inquiry se isa ili me tō tino ainga po o wheo iai. Wheo iai whanua o tua lao am tua maota o i tu malo manu o mafio ana. Se i wa ai lea tunu. Ia na au mai lea. A whai e se au. Su e tu lafono i loka ia. A wā o te tau tino atu. O lo tau tala i lea meo tonu. E mafua mai. O te alofa i lo tatou atu nu. O te alofa i lau whanau wa lau whanau. Te le mana o e safa i me whapea. Ia, e pe o tu langa na. E mana o mia o na step down e fionga le palamia. Se i whaile investigation. A wā o lo iei puinga na i standard i le tūlafono tūmau. O lo iei me whapena. A whapea le a dissolve le palemene mafua mai i sesi mafua anga ele o whaata apeina ona o tūlanga o Faigapalota ma tūlanga whapena. Then, if there is any other reason, e mwhainga step down, e ao loa na step up loa le fionga le ao ma malu o le malo to take the reins. Ia, o inafoi, e tawai un sa ili, o ilato umalava, o lo o tutu whaatasi, to tono al palemene, e tutu whaatasi ma le fionga al palemia, e mana umie na step down. Ina ia whai le ngā luenga without any, e le ai masi whaalabelabe. Ia sao whaatinonga ngā luenga. Praise. Ia whaatai au ia i le tua, manatu le wa mena i tauna whai. It takes common sense. E le Aoao se loa ia au talanoa lava au i le mea tau na whai, tu sai ma tu la fono. A whai e ta whaata ape ia le palemene, a parts mai le dissolve i tulanga o le masani ai. Ia lona winga, taulana step down le fionga le palemia. Se e whai investigation of inquiry. Malo Commission of inquiry. Le o mai tau atu o le pelpesite, o le fofo, le o le matau whamaoni, le fopeo ne saunue o le pelpesite. A se e whamanino mea nei tū le Fesola'i lena e saunoa le ngaoi i whaale tū la fono. Le foina e saunoa i le taimi nei, mo le whateta inga, o le whanua oe mau. O le tu se taua, ai o lo o ilano le whaamalmalunga le malo, pei o le minsta le iei. Se whamanino mai la whaafewhelana e saunoa mai wanga oi whaale tū la fono le malo, a le malo le iei whaamalmalunga o whanua oe mau. Il termine. E tāua tele. O le upu lea ua ave whaasori tū la fono o tā ele. Lona winga, ele o tau lea mi o tonu. Ele o tau sao mai, o lea afia ele whaaleanga nuu. O lea ai au mai le tau loto, tai o lea tu nuu. Whai mai. Nā o ele leva whanua whaaleanga na o ele lava e umia sa o loto whatu la fono. O lea afia i. It's true. O lea ngai i ai i ele tu la fono. O le whaamawina o pule i ele. Customary land ua whaaliliu. Ona o le winga lea o le stala whatorene. O le stala whatorene. Nā te whaaliliu wina ele whaleanganu.
Le fo ana sa noa le afionga pale miela na ministerial speech. Ile aso Tutoatasi o Juni ile tausanga duafe malepalu ina ua launch ma fai le third reading o le tulafono ne. Whaama wina o pule whanua duafe malepalu. Sa fai ila na speech. A le te tō manatu. Pea o le parakarafa lona iwa. Ile fai upu lona tolu. O lo sau noa ia le fionga le pale mia. So se ele o lo nofo ai. Pe kuata eka pe afa eka. A le stala loa ile le stala. O le whainga fōu lea o le whaator rene. O na avea lea o lo whanua. O whanua u mia sa o loto. Whaautu la fono. Po o le whanua tau papalangi. A whai e mawhai o na tau no whapena. Mai mau pe a whape tau sisi ai. Tau sisi ai. Tau sisi ai o ele ne. O ele le te no foi. O whele no foi tangata Samoa. Ele no foi ni whanua tau papalangi. O lai no foi ele. Whaale anganu. Ai ona o le whainga fōu lea. E a vea ai ma whanua tau palangi e pe ona ia taua. Po ele fo ia umia sa loto. Ia e pe o se whaamtalanga na, when you take something when something is taken from you, ai le saotala na au mai e mafuaina ave ese. Leo te tau watu Samoa. O le ngau I whaatula pono. E whao ngai tula pono e se ai tatou me tōtino. O ke le manga o e tax o mato ele. O te le mana o e totongi ni rates. Ia e pei o tūlanga na Samoa. E le o wha o le tala Fesola'i. E sa o lava mami o tonu. Ni I maola o tōlango lango. I whaamtalanga sise. Ai le o tonu mami o tonu. Whaamtalanga o atu. Whawhitai Fesola'i manino le mata upulita tano whawhitai fo I le sauno manino ma baenga mwhate te inga iwa tu mai le e whawhaingofie fo ia le whaafonga mea le atunu whawhaingofie no mana malama le mata upune au le sila mata upu lau to Fesola'i Io oil te mai te tauwa Faigapalota le na le lua fasuluno sa fiololo ale numero te mai tait sa tauwa le palota mai sa ngai a le mai tau le Faigapalota le lo mane pe wo pa ul fai numero I le tulanga foi le lo te mai tait tauwa I faina e sa no me ya o ia le te mai tai ni mafu anga foi le po o minga wa mafu ai le tulanga I la o ia si le fia foi le fa te mai tai fa mo Whaftai langi mo le fisili, e taua fo I le fisili. O la ua tali o se tamaitai. Ma le mafua anga ua o wanga I mai e fo I tauwanga. Ia ua mai atu fo I tiu te whaatina. Sa whapena o na ngafa ma. E le ai so tai me alu ni porkiki. Vanga na, it's a life and death situation. Then na taumwhaile al tina po tamaitai e so na awala. Ai o le tūlanga mai ao o na whaamuamua o tātiu te o tā ua o pae ma le auli. E le o a whaina lai atia au pe whaameo fo I so tangata ona o le whainu mera ua pa u. Whaingana ia o le taimi ua te tele mai I le palolo. O le taimi fo I wala I titi palolo. Taimi fo I fiu e su el palolo. Ia whapena fo I au ngau isi vaenga o le o langa. Ona o te wa'aia u I le tāua o tō whinga whaatina. O I tāua o le pae ma le au. Ioi, a whaifo I ua umatiu te e whapena o na pisi ma vevesi ai ia o tāo langa I to tonu o le ainga. A wao I tāua, o pae ma le au li to tonu o le nuu mafio ana. E tāte ngā lulua I to tonu o le komiti o tinam tamaitai. Ia, po tonu fo I ona nuu o sa Aoao, o whalitua mtausi, tinam tamaitai, tate ngā lulu ei, and that's a lot on our plate. Ia whapena fo I le anga I atu, a vea I tā ua o pae ma le auli to tonu e kalesia,
e a whapena fo i te tonu o ainga e tele o ta tiute ai a fua fo i ai o tele wha meo o wai o te tali tonu lava au ia o le nei tiute e ao o na wha mua o a fo i a finangalo o le ta tiute a o tu walalo a vele tu walalo i le li po o lautane ia ave ele tu walalo i tu langa fo io o fainganu o tu langa o pu malo ia e fa pena e te le lava ta sau io o le tu langa na au te le fa meo o wa ia o sau ni nei Faigapalota o mo tiu tena sa tau sia fa na sa va ai tu tono ainga tono e kalesia tu tono o tinam ta mai ta e fa pena lava ese taua a fo ele pauna a sira to ai lo tiute i le va o ita ua maletane se o me umata te faia a e me umata te faia o la e fa o fuai le tane o le mea ai e tu uinatu o le mea e moe ai o mea uma o mea nā ta ua o le mafua anga fo le nā e ta ua o le pae ma le aule e le ngata le nā e aule ina i lau o tina o le taimi ai mai ai o tati ute ia e va ai mai fo i le tu pahawali ia o ta tene atu e faiso ta sau fai o malo me fo na o te le fa meo langi o te fia o le ala va me ua iai o le nā le tūlanga fo ile le talitonu le mau masani fo ile le whapea o le tiutia o le tamaitai o le tono loto i whale e le ngā tu foi o le palimene o le talonga na tamatane so fina ngano i le tu ia e ele sa o ai le ako awa o le tūlanga o tiute fatina e le te tauna fai e tina Pea ona o avatu. Ele se me fai lo le anga i mai o le tane moi me lele tau mafai me lele la e i me lele ele fai la e tiute la. Va ai mai ia wa au le ia tu le fana ele tafe le supe o tamaititi se tu lo e ala na le tiute fatina. Ele se me la e fai ai awa o le me moni lava. The women fill the gaps. Ioi, ele ai ase e sili lona mafau na lo tina na te iloa ua uma le masima na te iloa fale tonu me uma o le ala a o tuai ngā ngana na whapena o te le whaongai na whapea o tiute a tina e fufuru ipu ma whai ele sta o awa e peo o tiute you know, it has been given to us as a blessing. A fai o se vaingana, awani o tata wa mana ia wa vaingana fati Apollo. It takes away the worth of what we do in our homes, to our husbands, to our children. O le tiute pita ta wana. Our strong homes, strong families build strong nations, and it's very important. A strong nation and malepe ainga. That's not the way to go. E a mata mai ainga malosi o se fainga malo. A malosi ainga ele leifo I malosi fainga malo. That's what I think. Olo opinion na fatina mai tai. E vatu ai ia se manatu fatava ia talasia la talo ia nofo le tu pauta mai tai ia nofo le fo ile tu pautane because it's a little respect malo fa alo tu pautane ia le wala tala fa umalta por kalame ia sa no ia mai fa mo me ole ta por kalame le ia so tai langi o te moli atu le fa tai fa fonga anga Samoa ia o te talo
ia whapena na tongi pātau i le ave lo fina ngalo. E lo whale tua ia whapena na whatamau a inga pēr i tātou i manatu le le. A wale atia e o tātou whainga malo ia ma upu whai o malo ina ia whaapea o na tū lai Samoa. E le tau na whaavae Samoa i le atua ai whale tonu. O lea, o moli atua i alofa anga mo o ngā lofa i si o tātou watu nu upele. Po whea lava le mea o lo o e ai uri mai ai. Ia o te alofa tele atu. Ono o Yesu, amen. E mamole atu fo ia, le whawhataia le nei por kalame Fesola'i mo le whaapanoina mai o lo taimi tāua. Ia awa le whaawawino le tā vaenga lona lua o le tātou Talanoaga. Ia Samoa i o le nā wa maea le tātou por kalame mo le nei vai aso e tuli tā mai le vai aso fou. O le afa pēnā foi o na toe fia mai e le tofai a Fesola'i. Ia toe whaawau nisi o mata o lo wha pēnā o na tutonu o le manifesto o lana vaenga whaawai. Soi fua.